lawan nih batur nih ngomil. Iya. Hei, Allah nang kan. Nata bebia. Dia nata bebia lian dore. Allah rai. Komplit bebia. Dia dan lain begitu bau. Dia nata bebia lian. Kita bebia di belakang anam ke, irai kita pak ucap caka anam gomi ke mana no anam segini si bete puare. Kita waktu kita nak kayak nomornya mah kita pak ucap jaga anam segini aka gomi dalam tapi jauh. Entang yang anam melawan arai bumone ka, besi mone makadak kapiti mabarai anam kani. Tenggo mi ipipot ang takudok tupamu. Mune pamone gaze. Dia susuma pate pahun ka. Na puner tape minum puner ako bi pahun do mo neto suma panan eta. Gomiti nan eta ko di ma pate na eta ni nah masibula ka tolor garong gomiti ko ni balo perhatikan manam. Aderan madan joni kamar ede puan pasti are. Ina to. Dia capila ba urlaon anam ka. Bategu. Astaga, kita lang tapi aku minta patikin lo sa anam. Aku mani madan ta TV. Siya de kamar ede apa? Oh, na entada mo TV deh, ko ni papatim lo sa law anam deh. Mate ni, pakai cara mate itare. Itara ede ni jaga anam. Laku, deh tata bel laku. Mata tupa ma, tapa aku dijaga ada. Kurang aja bayi laku, bayi aus madah deh. Aku mau PRT stop. Aku mate. Iya, aku umar sini Abdullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bate. Oke, wah anak doh, bune kita. Yo bate. Oh main mate bate. Do, mana. Tolo take. Tapi Do take do. Do na. Yo bate. Bune apa na mai kan? Bune mai bune ada lagi. Bune apa? bisa Islam. Nah, saya kan kontrol dari bawa kami ini pala ama mata setengah mati di cawan akan dia kira kelambi dari aki tahu begini jadi saya untuk bisa sama keluarga kepala dolar kalau ingat saya dong itu dengan ngiri main lalu ke PRT itu main iya PRT tidak benar langsung Tergantung dari anak doh ini, kan goreng mana. Cepat kok dontiang. di PRT Pon ada bayi siapa? Perempuan. Mana telepon deh. Iya. Apa nama dontiang? 085 085 237 237 215 215 248 248. iya Hakim tonton ke? iya nembak PT Iya, baten mana? Dia barang mai telefon Pak RT di awal. Assalamualaikum. Wow. Banyak gitu kan? Lagi ke. Orang main anak ke. Astagfirullahaladzim. Dek iya dek dan betul dia kau mandai ni deh Pak RT. Mai orang ngomel rumah. Ya, nunggu yang ngomel lo. Ah, ya mamai deh. Ah. Astagfirullah. Ya, ndai tu malau ka umandai Pak RT. Ya, ndai melak doe, ndai malau rakan ndai seporo ya Pak RT. Ya. Ya, assalamualaikum. Lumayan amam gini. ada kurang sini pada Nambah. Ada apa makan goreng apa deh? nembak PT Baten anak. Enggak awalnya kalau masuk kena ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam buat tepat. Ada tiba. Ah, kaya dong ini mayan dulu sih. Untuk ini pesan ini. Iya, te sampai tu ke sampai. Te bapa, te titi bapa urara kamu nema irahe rumah. Cinta menan ini badde nih. Te iya te katitio se ando mone kate au puta ba unirafi gare. Te tu astagfirullahaladzim mana tahu kok gimana anak segini kota pendai wei di kota Mesine itu pendai anak ke titio jauh tuh matu tuh suni di karena lahir ai cana ira anak ring Demune ke? ya baur gini perte dedai nene tahu ke tapahurito ra nure Aquí en Edito nih. Enggak anai. Bisa tangan ya amam ya. Tapi salam itu aja. Alah Nanti dari partai. Tenang. Wah gimana? Astagfirullahaladzim. Betul. Iyo tabe. Dia panggil dia dong kan? Derbe te asigahin na venda yung face yung tapate ko ni mo madan ipiling na tupat to kumawali ko to pao ni jaga ana ro walia astaga dan tio kapay ko paborito Do, kaway ka ba Do. de do patangi do buanan dayure Iya, kesi. subhanallah de iyo ana de titio jago mo ni di patangi lak banyana romo jago irahi de au puta pat de na do mone kere de katio de to pulang ke dia na mata papat de une anu ni sopar santu ne to po dikin honggo re Na dompo ko hongo na nais gahe. ingat dai patiran untuk kau to honggo nai itio papai jago to punya samuna soko jago ini samuna honggo ne Aki jamba ke. de iya de na Nakalao ko nais gahe. so buat di babara mo ni makalay ro di patarangin ro etangi ipi sama ate gomini di ando mo ni ate Saka na taho sa kamata. ite taho ko bara di ni emete ni ana wa de ka rahir ka ve angin de di au ko daluan di rabi si ando ge Usaha ayam potong kung kahit pendere bapak. Para pitit tabu ng gahe nakabur. Astagfirullah. War 30 juta. Jadi titio mano ake tahu anu taki mempangare ro kota amar akan dikisigire anu ake tahu ro cocor Masa bilang mo piti kota aman at sige? Coba aman. Coba. ay untuk kecoba ro dai mo patakan cinta mo mula sabi akasigi dai mo dai tahu ni Hello, mamatawati piti re. Dosa kayo nata. pokoknya dai ku batin dari bagu dimanikan aku aneh tak dai ku bawa ketulanan do baru anak usaha Kung bibalalasan, may hakain na. Alias to ibunain. ente tibaran untuk pokoknya panga di kaun dai di sau kota bendai awan panga kota amal wen Rebihas to iroma ka kota amare to ini. Di ba, mga kay kota aman at sige, matiloa, dosa. Tira isi ke bina Honda sih. Tiba-tiba ko nga Kung nananate, so nanati yung sangalay. Ay kan nete. Tiloa ay na, tilo pa nete. tahu mempanga be ama hasan ini dia anu ake tahu ada Tibaran kalau daerah kalau kota amar mo rebihas bunain dai isi ke pensi re rumah di jemaah. Gahen sa tarya mo, dara mong beeng, gahen na. Gahen ang pangaplan suwe, parang kasi hindi, ina, tiba-tiba lumpanga. arah dunia ake anak tibaran tum sama palos ya ake buat pahung aturin tum mempanga dan panga be ama turun itu buat ake ini kulit be sirah di panga baru ya nai Piti, na kumipiti ng pang. ada beda dua itu pasti itu panga re Ente tuara badam pangan ente kate coba jauh nama lagi Yari. kota amar ente buat coba. Coba jauh minta mai mangain badam pangan mere. De bune lang yopi. pokoknya dai ku wa ora ringa ku ngahir elito di kampur peyat deta kumpangan dan deta kumpangan ng piti kota aman do raka betone be piti di bini kesamera sarai akasigi mata tau kota piti aka kota aman ro pangan pui bando ake itu terima mendai pokoknya dai terima ku di bini kalau ana bando ge
Kane ka bakal tular ana we. Manda untuk Allah siap Bapak. Untuk lagu anu pangai deh. Main aku pokoknya diterima kung kami may tatutulan mo. Mana may tulang diterima kung itu pada tebeki. Lalu bagi kung tumpang utama. Tulah. Tara, ngomnya balik, batung dak, sih nama balik kira. Tanya, tanya, bela ngomira ngomito iha balik sih. Makan pete. Yes, lupa ning kalay.